Dobro jutro, za mene je predivno, iskreno se nadam da je i za vas. Ja sam Tanja i obožavam da počnem dan sa nekom fizičkom aktivnošću i nadam se da i vi za sebe uspete da odvojite bar pola sata vremena svakodnevno, jer sam sigurna da to niko od vas i umesto vas neće uraditi. Danas ću sa vama podeliti jedno za mene novo iskustvo, a i to je istezanje tela u obrnutom položaju pomoću gravitacionih čizama. Za mene je Neša napravio čizme pre nekih 15 dana, tačno po obimu moje noge, jer samo tako su one najudobnije i nekako najsigurnije. Mislim da je bilo dosta priče, pa možemo malo i da radimo. Veoma se jednostavno postavljaju. Obložene su sa dodatnim sunđerima koji štite zapravo nogu. Znači ja ih postavim tako da mi naležu na patike. Probala sam i na bosu nogu, ali tada je pritisak na prednji deo stopala mnogo jači, tako da je najudobnije kad imate patiku i to po mogućnosti patiku koja je duboka i malo ovako savijete donji deo prema gore. Ja još volim uz to istezanje da radim i par vežbica koje ću također sa vama danas podeliti. Vrlo su jednostavne, ali su izuzetno dobre i pomažu da se cijelo telo i ceo kičmeni stub rastereti pritiska. Znači bitno je da imate dobre čizme i stabilan razmor da se okačite. I polako se spuštamo. Za početak uvek ja odradim par dubokih udaha i dugačkih izdaha. Udah na nos, izdah na usta. Bitno je da uvek ispred svakog pokreta stavimo dah. Pa postavite ruke iza glave i napred nazad pokreti. Svaku vežbicu ponavljamo otprilike 5 do 10 puta. Pa zatim lijevo, desno. Bočni otklon u obrnutom položaju. Uvek sa izdahom idemo prema gore, udah kroz sredinu, izdah u stranu. Pa uvrtanje u jednu stranu. Malo odmorite. Ponovo duboki udah i dugački izdah. Ovdje rastemo temenom prema podu. Bitno je da budemo opušteni. Sad možda jedna od najzahtevnijih vežbi, bar za mene, a to su čučnjevi u obrnutom položaju.
udah kad smo dole, sa izdahom povlačimo nogama telo prema gore. I sad slični pokreti samo uz trzanje. Ništa ne radim na silu. Broj ponavljanja onoliko koliko mi u tom danu odgovara. Sad još uvrtanje u podignutom položaju. Druga strana. Nastavljamo sa disanjem. I nakon istezanja dobro je da se namestimo u položaj tako da nam glava bude na dlanovima, malo da smanjimo pritisak u glavi i u mozgu. Kada sam prvi put radila ovo istezanje, osjećaj je bio takav da sam ostila kako mi krv jurnula u glavu i kao neki trnci u predelu usana, ali to sada već je prošlo i nemam više takvih osjećaja. Verovatno se mozak posle izvesnog vremena navikne, mada ja ova istezanja radim nekih 13 dana. U ovom položaju možete ostati nekoliko udaha i izdaha ili onoliko koliko vam prija. I bitno je samo da ovakav način istezanja, uopšte bilo koju rutinu koju želite da radite bar 40 dana, jer sve ispod toga nije deo nas samih. Sve vežbice koje radite bar 40 dana za redom. Bilo bi odlično kada bi bilo u približno isto vreme, ali nije neophodno. Ja obožavam da radim istezanje u jutarnjim časovima i pred spavanje, naravno obavezno ih raditi na prazan stomak. Toliko, ćao!